Makhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda-ke bakithi ukuthi nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya ngithi ngenani ngithi ninethezeke wonke umuntu-ke bakithi njengenjwayelo hlezi ngisho ngithi wonke umuntu phakathi kwaleli khaya wamukelekile akhona yedwa nje ngingathi cha kamukelekile bakithi nokuthi-ke nginethemba lokuthi uma ngabe kukhona ividiyo bakithi esithe sayiqopha khona lo esuke izofinyelela kena mhlawumbe bese kuba khona usizo azolithola noma azolizuza mayelana naleyo video esuke sithe sayiqopha ngalelo langa ukuthi nikhumbuze ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe bakithi niphinde futhi nithene nama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ividiyo esithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena kakhulukazi abaqalayo nje ukubonana ipage nabo ngiyanxusa bakithi ukuthi bangakhohlwa ukuthi basubscribe bathele ama-notifications. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngamaphupho ikakhulukazi kwesinye isikhathi athi mengabe sivezelwa wona noma athi mengabe eqhamuka asuke efana nezixwayiso okwamaphupho kwesinye isikhathi esingasho sithi cha engathi ungathi mawuthongile wathonga into efana naleyo engazi ukuthi ungangayiziba bakithi ngoba usukuxwayiswa ukuthi ngenyakaza khona inkinga mhlawumbe kwesinye isikhathi esuke izosondela kuwena. So amaphupho ekungafunakala ukuthi cha uthonge nje bese uxoxa noma uxoxa bese uziziba nje kanjalo ungazithatheli inyathelo ubone ngento nje sekwenzeka izinkinga empilweni yakho kanti abantu abadala noma inglozi yakho ike yakuvezela inkinga obhekene nayo noma ezayo phezulu yakho empilo. Okay, iphupho esoqala ngalo bakithi siziba abantu ngathi siyahlaziya noma sixoxe elivamise ukuba inkinga uma ngabe uthe walithonga ukuphupha uthola ukuthi mhlambe ngiphuphe mhlambe ekhaya ngiphupha umuntu ongasekho noma ngiphupha umuntu ophilayo okhona engimazi kodwa besingabantu kodwa ongazi ukuthi uyangixosha ekhaya athi umuntu hayi ngiphupha umuntu mina engixosha ekhaya kodwa manje angazi ukuthi bekwenze njani athi umunye yebo sibe nazi inkulumo kodwa uthola ukuthi lapha ngisazikhumbula ukuthi bekade sibangani kangaka kodwa nje ngiyakhumbula ukuthi bengumuntu oqoqayo impahla ekhaya uhambayo oxoshwayo bakithi okuyinto ke leyo okuyiphupho lelo elingelihle bakithi ngoba kwesinye isikhathi umuntu ophuma ekhaya kodwa manje ungathi uphuma kabi engathi uyaxoshwa kusuke kukhomba ukuthi kwesinye isikhathi khona ukudinwa noma ukudikibalo sekukhona edalweni noma mhlawumbe kusuke kukhona usukungenzi khona kahle abantu badala sebeze badinwa sebedikilile siba abantu engazi sebechitha ukuthi cha qhela manje noma uphume ekhaya kodwa yonke into isuke nesizathu ngakho ngisho ukuthi mangabe iphupho into efana leyo kusuke kufuneka ukuthi engazi ukuthi ungazinuka amakhwapha ubheke ukuthi kukephi la ongenzi khona kahle ngoba shuthi khona indaba esuke khona kanti kwesinye isikhathi kuzothi umuntu mina ngiphume emsebenzini ngixoshwe ngathi ngiphelelwa umsebenzi futhi elinye futhi iphupho ke lelo elingelihle kahle uma ngabe uphuphe into efana naleyo ngoba kungenzeka uma ngabe umuntu osebenzayo kodwa uphupha uxoshwe emsebenzini okungenzeka ukuthi ngempela into esuke izokwenzeka le kodwa uthole ukuthi kwesinye isikhathi khona vele abakwakhela uzungu kwesinye isikhathi ukuthi engazi ukuthi umuntu ongaphelelwa umsebenzi khona lento esuke ihlanganiswa ngawe ngaleso sikhathi. So amanye amaphupho lawo kusuke kufunakala ukuthi uwaqaphele kakhulu ungalizimi bakithi. Okay, elinye ke lamaphupho bakithi engingasho ngithi kufanele ukuthi ube umuntu ongaliqaphelisisa uthole ukuthi umuntu ophuphayo uyajahwa uyabaleka lelo phupho futhi alilihle uphupho abantu bekujaha ubaleka ngoba kwesinye isikhathi ke kuyasho ukuthi njenganomuntu mhlawumbe ke ngisi njengami nomuntu kwamoya kungasho ukuthi uma ngabe ujakho kungenzeka ukuthi khona okungakwenzi kahle wena kubantu abadala noma khona into ebalekelayo mhlawumbe lokutshengiswa wona noma nawe usunolwazi ngayo ukuthi mhlawumbe kufunakala uyigcini kodwa manje wena lokuyibalekela ungayigcini noma lokuyiziba. Manje isikhathi esiningi amaphupho afana nalawo ukuziphuphe ujahwa lokuphupha ngiyabaleka ngiyajahwa ngoba kunalento wena oyibalekelayo osuke ungafuni ukuyenza noma usungafuni ukuyigcina. Manje ke amaphupho afana naleyo azokwenzakala kanti kwesinye isikhathi kuzoziphupha ujahwa ubaleka kanti lelo phupho futhi liyazibika izitha ukuthi kunabantu abakulandela kancane noma abakulandelayo ngaphandle kokuthi ube nolwazi noma sithi wena ongazi ngabo kodwa nje kunabantu abakulandelayo abakubhekile abafisa ukwazi yonke empilweni yakho ukuthi wenzani kodwa okuthola ukuthi basuke benenhloso ezingezinhle ngawe. Ngicabanga ukuthi iyazwakala mangibeka kanjalo. Okay, bese kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzothi uyaphupha kodwa bese uphupha umuntu ongasekho kodwa
umphuphe edangele, umphuphe kwesinye isikhathi ekhala okuliphupho ke futhi lelo esuke lingalungile noma lingelihle ngoba lisuke likhombisa inkathazo, lisuke likhombisa ukuthi kwesinye isikhathi khona ingozi lo ngasekho osuke ibone ngoba manje kwesinye isikhathi uthola ukuthi uncunu bezokhuluma asho angithi yabo kodwa mezokhala kuphela kodwa futhi angaphimisi lutho ngomlomo isuke inkulu into esukiza ngaleso sikhathi ufuna nibe abantu engathi cha ngake lisukumele into enjalo nibheke ukuthi ngabe kwenze njani umuntu ongasekho ukhaliswa yini. So nawo kuyahlukana ke kungenzeka ukuthi uvela ekhala nje ayi ngoba kukhona ingozi ezayo mhlawumbe kunina kodwa ukhala nje ngokuthi yena esimeni sakhe mhlawumbe akahleli kahle noma mhlawumbe kukhona ukuganga okwenziwa kuyena kwesinye isikhathi ngoba noma nakhona inkinga akuyona adinga ukulungiselwa yona. So uzovela njengoba nomuntu okhalayo kunina kanti futhi kwesinye isikhathi ke uzokhala kanti khona inkinga ezayo ekhaya ayibonayo yena wo. So nje elinye lemaphupho futhi lelo ngasho cha ungalizibi ke bakithi. Okay, bese kuzoba nephupho ke bakithi ozothola ukuthi uziphupha uginqika nemoto. Uphupha uginqika nemoto iphupho futhi lelo elingelihle bakithi ngoba siyazi ukuthi noma ngale kokuphupha uma nje uzoginqika nemoto ufuna ulindele ukulimala kwesinye isikhathi omunye umuntu adlule emhlabeni. Manje mangabe uzophupha ke uginqika nemoto kukanjalo kusho ukuthi khona izinto ezimbi ezizayo kukhomba izigadlo kakhulukazi ukuthi kwesinye isikhathi kunabantu abasuke benza izinto isikhathi ezingalungile kwena ezizokudalela noma ezizogcina sezikwenza ukuthi ulimale noma kwesinye isikhathi ezizokudlulisa ngisho emhlabeni bakithi. So lelo phupho lokuginqika nemoto alilihle ngoba kusuke ukuganga kukhona ukuganga kusuke kwenziwa kuwena ngaleso sikhathi bakithi. Okay, bese kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzothi ukuthi uyaphupha kodwa bese uphupha izulu uthola ukuthi uyabona amafu ayaqoqana usephushe nayibo yazi bengibona amafu eqoqana ngaze omunye athi ngaze ngalizwa lezulu engathi phela laduma kodwa izimvula kade ingekho kodwa ngizwile izulu uchabe liduma kwesinye isikhathi omunye uchabe lishaya imbana ngithi yabo malishaya imbane ke bakithi nakhona likhombula ke bakithi kwesinye isikhathi labantu abadala kanti futhi uma ngabe ukuthi beliqoqa amafu ulizwe isikhathi liduma kodwa ubona cha hayibo bengihamba indawo engahlambe sengijahile ngoba ngesikhathi sokuthi bengibona izulu engazi ukuthi liyahlangana sekumnyama. Lokho kusuke kukhomba ukuthi kunabantu abahlangene ngawe abahlela izinto ezimbi ngawe okusho lo bantu basayihlela lento yabo ngaleso kanti zokubona amafu ehlangana eminyama kunabantu abakuhlelela izinto ezimbi abafisa ukuthi bazenze kuwena. So elinye lemaphupho lelo engasho ukuthi liqaphele bakithi ungalizibi. Bese kuthi kwesinye isikhathi kukhona ukuthi umuntu uzothola ukuthi uyaphupha kodwa aphuphe eshiwa imoto uthi cha impela yazi ukuthi bese ngigijima mhlawumbe ngiphethe isikhwama ngithi ngiyogibela ngafica imoto isingishiyile. Uma ngabe kwesinye isikhathi noma ngabe isikhathi ufica isikushile noma mhlawumbe uyibonile ikushiya imoto ihamba. So lelo phupho iphupho elingelihle lapho ufuna nalo engasho ngithi uma ngabe uliphuphile ufunakala uzibheke wena ukuthi uhamba ngayiphi indlela ngoba isikhathi esiningi kuyenzeka uthola ukuthi kunezinto ekusuke kufunakala ukuthi wena uzigcine kodwa wayiziba angithi yabona ekuyizibeni kwakho kwawuma mhlambe ngesikade kwawuma ukuthi hayibo kambe ngeke ngavezela ukuthi noma mhlambe kambe khona into ukuthi kufunakala ngiyenze mhlambe usuyaqala ke lapho usuyenza kodwa ekuyenzeni kwakho uthola ukuthi nabantu abafisa ukuthi uyenze leyo nto sebedubile abasafisi ukuthi uyenze lento ngoba usufuna ukuyenza ngesikhathi sakho ngesikhathi bona besayifuna wena ubanguze uyenze leyo nto. Iphupho elifana nokuthi ulokhuze imoto ikushiye angithi yabona uzoliphupha ke lapho isikhathi esiningi ngoba vele wena unezinto ongazigcinanga osufuna ukuzigcina ngesikhathi sakho ngoba sekuthanda wena imoto etatazela uthi ufuna ukwenza lezo zinto bese imoto ikushiya okukhomba ukuthi ke ngaleso sikhathi mhlambe ingilozi yakho noma abantu bakini noma abantu bakwembethe ngalesikhathi sekunokudikibala sekunokudina kwena sebeyaduba kahle kahle ukuthi manje bayisefuna ukwenza uthi akasale seyiyeka nothi uthi vesane sihambe simishiya ngithi yabona. So izinto endingana lezo uzoliphupha lelo ngakho ngithi maphupha iphupho elifana lezo engathi ungazibheka wena ukuthi kambe izinto zakho uzenza kahle yini kwakho la uzibe khona ezinye zezinto ekumele ngabe uyazenza bakithi. Bese futhi elinye ke lephupho esingathi cha singalizibi amaphupho lawa ezichithwa suke khomba izichitho bakithi cha waqaphele ngoba sonke siyazi ukuthi izichitho ziza nezinkinga eziningi empilweni zethu njengamaphupho ukuthi uzophupha amakaka
uphupha itoilet asingalizibile lo phupho uphuphe amaselesele uphupha izibungu amanye amaphupho engicabanga ukuthi kumele ukuthi ungawazibile wena kwesinye isikhathi ke futhi nokuphupha igazi uphupha igazi bakithi ngokuhlukana kwalo akukuhle nje uphupha igazi bakithi ngoba kusuke kuza nokubi kube empilweni yakho ngaleso sikhathi yenzeka ukuthi isikhathi uzophupha igazi kanti lisho isichitho futhi kanjalo nje kanti futhi kwesinye isikhathi uzophupha igazi kanti futhi liyakusho ukukhomba ukuthi kakhulukazi mengabe umuntu wesifazane kusuke kuyakhomba ukuthi uke umuntu odlulelwa umntwana kuyenzeka isikhathi adlule umntwana ngaphandle ukuthola unotice ozawunakanga kanti buke wabamba kwaphinde futhi kwadedeleka abantu abadala noma ingilo zakhe zangukutshengisa ukuthi khona umntwana oke wadlula emhlabeni kanti futhi igazi lasisho futhi isichitho nje injalo bakithi okay okunye futhi elinye iphupho ngingasho ngithi iphupho okungamele ulizibe futhi iphupho lokuphupha unikezwa umuntu ukudla abona nje iphupho lokunikezwa ukudla libi ngalendlela esimanga sonke siyazi ukuthi idliso lomoya li strong kanti futhi uma ngabe kuyidliso ngempela esuke linethwa kabi liyashesha ukusebenza kanti futhi liyazona izinto so uma ngake wabona nje uphupha udla phuthuma musa uziba khipha leyo nto ngendlela ozokwazi ukukhipha ngaziningi indlela ongakukhipha ngayo isimo sento lelidliso lomoya bakithi sicabanga ukuthi njalo kodwa nje ukuphupha udla ukuphupha unika umuntu ukudla kuyiphupho elingalungile leyo kwesinye isikhathi ke futhi elinye iphupho esingachaza ukuphupha ulunywa yinja uma ngabe uzophupha ke ulunywa yinja limbi futhi lelo phupho ngoba kukhomba izitha mayisize yakuluma kukhomba ukuthi sisabela manje siyakunqoma noma sizokulimaza yize noma mhlawumbe besikhipha umphefumulo njengoba inja nje ivesani yakuluma kodwa kukhomba ukuthi leso sisa leso esikufisele kumbi sesiseduze futhi sizokulimaza uma ngabe sesize sakuluma ke bakanti futhi senze okunye futhi kuyenzeka uthola ukuthi izinja ngoba phela izinja kuyahluka kuyenzeka uphupha inja uthola ukuthi yakhotha ubona kuhle ayilumi mhlawumbe uhle nezinja ngoba kuyakusha abantu abadala kanti futhi kwesinye isikhathi izothi uma ungabe iphupha isikuluma kuyenzeka futhi uthola ukuthi sekudinwa angithi abone abantu abadala ngoba phela lihlukana kaningi iphupho lezinja bakithi okay kwesinye isikhathi ke futhi uthola ukuthi umuntu uzothi mina ngiphuphe ngilahleka ukuphupha nje ulahleka bakithi lephupho alilihle ukuphupha ulahleka ngoba kusho ukuma kwempilo kusho ukuduka empilweni kusho ukuthi mhlambe kunezinto ongazenzi kahle esezidukisa empilweni noma kunento oyenzayo ngaleso sikhathi vele okubenza abantu abadala bayakuvezela ukuthi cha kahle udukile njengamanje awenzi ngendlela noma uhambi ngendlela thina esifisa ngayo ngithi abo kodwa nje kwesinye isikhathi kakhulukazi kuyakhomba ukuma kwempilo wonke umuntu medukile impilo ekwazi uyaphambili izinto azenze kahle mawudukile nje udungile awuyi phambili awuye emuva usufana nomuntu nje odanguzayo kahle ngicabanga ukuthi yazwakala indlela ngizama ukuthi nginibekele ngayo bakithi okay mase kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi athi umuntu ngiphuphe ngisendlini kodwa bengivalelekile endlini ngizama ukuphuma kodwa manje akuphumeki angithi abo usuvaleleke endlini ngaphakathi uvula isicapha noma uzama ukubheka iwindi kodwa manje akakwazi ukuphuma so lelo phupho futhi iphupho esingasho sithi iphupho elingelihle futhi ngoba kwalona futhi liyakusho ukuma kwempilo kanti futhi kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi kwawena kunomuntu oganga ngawe omisa izinto zakho manje uyazama ukuvezela ukuthi njenganamanje izinto zakho zivalelekile ayikho into enqubekela phambili ezokwenzeka kwesinye isikhathi ngoba phela ngiyazi ukuthi abantu bagangile abantu bakwazi ukuthwebula abantu bakwenza ukwenza zonke izinto ezingalungile kuthina so mangabe usuziphupha uvaleleke endlini ngaleso sikhathi impilo yakho imile ngoba nje uthi yamisa ukuthi wena ungakwazi ukuyandawo ungakwazi ukwenza lutho kungabi khona into enqubekela phambili kuwena so limbikele lophupha mangabe uzophupha uvaleleke endlini bakithi so yiloko namhlanje soma lapho iwona wonke lamaphupho engifisa ngathi singabantu singawasukumela singawazibi uma ngabe idalo zethu noma ingilozi ke yakutshengisa amaphupho afana nalawo uzothanda ukuthi namhlanje bese ngima lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo sokuzana